Kumenereria Cecily Mbarire ehitithirio ta Ngabana kauntiini ya Embu niakoretwo agicera thibitari-ini itiganite kaunti-ini ino itemi-ini ria kugacirithia makiria motungata ma urigitani. Umwe wa maundu maria Cecily eranĩire gwika ari kururumura macini cia urigitani iria ikoretwo itekuruta wira na kuhotomia motungata mathibitari-ini. We are keen to turn around the operations of especially level 5 and level 4 hospitals. So we wanted to know what challenges they might be having, what we need to do in the short term, medium term and long term in terms of getting the hospital running all over again. Ari hamwe na munini wake, Cecily augite nimeguthii na mbere na mihango ya Agithurima thibitari cia level 4 niguo gukurana maria marahuthimia motungata makinyaniru. Na tutakuwa tunaangalia kama ni machines za x-ray hazifanyi kazi, tutahakikisha within the next 1 month zimetengenezwa, zile zinataka servicing, zile ziko na shida tunataka laboratory irudi back to full working capacity. Hamwe noguo Mbarire no warutire mukaana maabitha a urigitani aria makoretwo magitira wira kaingi na kaingi, akiuga thirikari yake ndikuekanya andu marahuthiriria wira wao kuri muingi. Mundu ndageciria karega kuthie wira na turege kumenya, na turaodia wananchi ungi kathie health center kana dispensary kana level 4 itina thina muno, dispensary na health center oture ndagitari tafadhali mutuelezee mapema koguo andu mamenyerere, tondu mundu ucio katura wira atai na sababu na atai mubesa nu nginya ripoti kwi munene wake ucio tugasa hatua nene muno. Mbarire aritia o ari thibitari-ini wa Runyenjes Level 4 alikuwa ambiriirie mihango ya Agithurima thibitari ciothe cia level 4 kaunti-ini ya Embu. Ningienda kuhakikishira aturi ya Embu tuosete uboro wa urigitani kana health na norito munene muno tetuvuruka nginya tuhakikishe mundu guothe wa Embu county arwara no ravota kuthie thibitari na kathondekwa na kavora. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi wa Shege.